Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 19. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarlah kami mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki ketenangan yang datangnya dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Abam lembu megara. Diperintahkan Tuhan man Musa ras Harun gelah ibre kena man bangsa Israel peraturan-peraturan bagi si tersurat arah teruh enda. Babalah sada lembu si megara si lalit cacatna janah sila engkau pernah itenggalakan entah igeretakan. Jenari brekenlah man Imam Eliasar lembu arus ibaba kudarat ingan erkemah jenari igeleh ilebe-lebena. Kenca bage arus ibuat Eliasar darahna siti jenari alu jari-jarina ipir-pir kena pitu kali kempak kemah. Lembu itutung kerinana ilebe-lebe imam subuk kulitna dagingna darahna ras isi beltekna. Kenca bage arus ibuatna kayu tusam sada tangke hisop ras benang megara jenari benterken kubas api kenca enggodung si enda krina arus icucina pakenna ras ipridina bana alulau. Janah kenca si enggo banci ia bengket kubas ingan erkemah. Tapi ia tetap dengang langa bersih rikutkan peraturan agama seh karaben. Kala sinutung lembundai pe arus kangen cuci uisna ras pridina bana alulau. Tapi ia pe tetap dengang langa bersih seh karaben. Kenca bage sekala si bersih rikutkan peraturan agama arus ipepulungna abam lembundai jenari itama kena ibas ingan si bersih idarat ingan erkemah. Abam lembu isimpan ije guna ipake perpulungan kala Israel ibas nikapkan lau pemurihi kala sila bersih rikutkan peraturan agama. Acara enda ibahan guna nantangi dosa. Kala si pepulung abam lembu arus mencuci pakena. Tapi ia tetap langa bersih seh karaben. Enda me peraturan si tetap rasa lalap man Israel ras kala asing siringan i tengah-tengahna. Karena kala sindadap mait. ICP sindadap mait la ia bersih rikutkan peraturan agama pituari dekahna. La banci la i bersih kena dirina alulau pemurihi ibaswari si petulukan ras pepitukan. Janah kenca ia enggo bersih. Tapi adila i bersih kena bana ibaswari si petelukan ras si pepitukan ia tetap langa bersih. Ise sindadap mait janah lai bersih kena man bana, ia tetaplah bersih, sabab lau pemurihi langa icucurkan man bana. Ibahanna maka kemah Tuhan lanai badia, janah ia lanai nari ianggap bangsa di bata. Adilit sekala jelma si mate ibas sada kemah, maka krina kala silit ibas kemah tupung kematen nandai, entah pe kala si bengket kuje jadilah bersih rikutkan peraturan agama pituari dekahna. Tep-tep guci entah pe kudin ibas kemah la itutupi pe jadi lanai bersih. Ise sindadap kala mate erkite-kiteken ibunuh entah pe mate secara biasa idarat kemah. Entah pe adilit kala sindadap tulan-tulan manusia entah kuburan. Ia lanai bersih pituari dekahna. Guna bersih kenca mulihkan abam lembu megara si enggo itutung guna ngalemi dosa arus ibuat jenari itamakan ibas sada kudin janah itambahkan lau meciho kuje. Ibas kejadian si pemena sekala si bersih rikutkan peraturan agama muat sada dahan hisop. Dahan hisop igedapkan kubas laundai jenari ipirpirina kemah ras kerina isina bage pe krina kala silit ije. Ibas kejadian si peduakan sekala si bersih rikutkan peraturan agama arus mirpirkan lau kukala sinjema tulan-tulan manusia entah mait entah pe kuburan. Ibas suari si petelukan ras si pepitukan kala si bersih ndai arus mirpirkan lau kempak kala sila bersih ndai. Ibas suari si pepitukan arus ipebadiakan ia kala sila bersih ndai kenca icucina pakena ras icurcurina bana alulau pemurihi enggo bersih tupung matawari enggo sundut. Kala silanai bersih rikutkan peraturan agama adila ibersih kena dirina ia tetaplah bersih sabab lau pemurihi langa icucurkan kempak ia. Ia erbahansa maka kemah Tuhan keliaman janah ia lanai nari ikira bangsa di bata.
Peraturan enda harus iperdiatekan do ibaskrina paksa-paksa sirah enda. Kala si mirpirkan lau pemurihi EP harus mencuci pakena. Ise sinjemak lau ia enggolanai bersih sah karaben. Kai pe si ijemak kala sila bersih enggo jadilah bersih. Janah adi ijemak kala si deban ia pe lanai bersih sah karaben. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.